افسوس از گم جدا ای ماه رمضان افسوس از گم جدا ای ماه رمضان اوسم تمنا دیش امی خط خالی کریش اوسم تمنا دیش امی خط خالی کریش جانو جگر کر ہے فدا ای ماہ رمضان الوداع جانو جگر کر ہے فدا ای ماہ رمضان رخصت سپود ماہ سیاہ ہو نمات تھاون سلام رخصت سپود ماہ سیاہ ہو نمات تھاون سلام خصوص بلا شک ہی مدا ای ماہ رمضان خصوص بلا شک ہی مدا ای ماہ رمضان الوداع خصوص بلا شک ای مدا ای ماہ ترغم تراوی بی صلاة ترغم فریض واجبات سنت کرمنا کا ادا ای ماہ رمضان الوداع سنت کرمنا کا ادا ای ماہ رمضان وچمود میں اوسو در کتاب دہلچ گناہگار در عذاب وچمود میں اوسو در کتاب دہلچ گناہگار در عذاب افطار وقت گئی ای ماہ رمضان الوداع افطار وقت گئی ای ماہ کہ چم نمالو کیا کرے داسال دیگر مرے کہ چم نمالو کیا کرے داسال دیگر مرے اکر چو دنیا بے وفا ای ماہ رمضان اکر چو دنیا بے وفا ای ماہ رمضان
दो बार माँ सही दफन वलमूत नमा आसम कफन दो बार माँ सही दफन वलमूत नमा आसम कफन बंद बंद